Yan ang adlaw dinakitahan ikatulo nga Domingo and Pasko han pagkabanhaw. Padayon la kita hiton pagpasalamat ngadto sa Dios. Tinaag hiton aton pagtatambong hiton Santos nga misa labi na hiton adlaw nga Domingo. Ngan iton aton ebanghelyo yan nga adlaw tells a beautiful story of hope, forgiveness, and new beginnings. Binati naton dila naton ebanghelyo nga Jesus nagpakita nga haw ngadto niya mga tinun-an dito halanaw han Tiberias. Usually kadak-an han mga trabaho han mga tinun-an ni Jesus in mga parapan ngisda. Sanglithan kamatay ni Jesus, binalik kirangadto han niradaan na kinabuhi. Ngan han pagkabanhaw ni Jesus, nagpakita Jesus ngadto niya mga tinun-an. Ngan didahan pagpakita ni Jesus ngadto niya mga tinun-an, duha nga butang o mensahe iton ginpapaabot sa aton. Siyahan, Jesus provides and guides. Jesus nagahatag, nagpro-provide, nga nagigiya haaton. When the disciples couldn't catch any fish, Jesus showed them where to catch their nets. Hanoray makakadakop ang mga tinun-an ni Jesus. Iso Kristo pinakitahan niya mga tinun-an nga nagsumataira kunhain iton tamang nga lugar kundiin hira makakadakop. Sanglit nakadakop hira hindamo nga mga isda. Mga kabugtuan, this reminds us that when we trust and listen to Jesus, He will guide us and provide what we need. Kung kita namamati ngan matapod ngadto sa Dios, himuo niya ang paggiya ngan pagbubo iton aton mga kinahanglanon. Listening and obedience to Jesus, even when things seem hopeless, leads to blessings. No? When we trust Jesus, He provides in ways beyond our expectations. Madanay, dira hiton aton kinabuhi, mas natapod kita hiton aton kalugaringon kaysa ngadto sa Dios. Madanay, mas pinanmamatian naton iton aton kalugaringon kaysa ngadto sa Dios. Madanay, mas sinusunod naton iton aton mga karayagon kaysa ngadto sa Dios. Sanglit, mayada mga panahon nga bisan ano ito naton pag pinaniguro di dahiton aton kinabuhi, mayada mga panahon nga waray lagi hapon natatabo. Mayada mga panahon nga waray lagi hapon nahingangadtuan. Pero kung mamamati kita kanisus, kung susundon naton iton Dios, bisan anyano nga butang, bisan ang simple nga butang, pwede maging mahinungdanon. When we listen to Jesus, when we obey to Jesus, even simple things like casting a net can lead to something amazing because He provides and guides in our life. Kung kaduha nga mensahe nga ginpapaabot sa atin, Jesus forgives and restores. Jesus nagpapasaylo nga nagbabalik sa aton. If we could still remember, si San Pedro, gindiwara Jesus makatulo. Pero bisan kung gindiwara ni Pedro Jesus, waray Jesus bulos sa iya, waray pagraot ang iya buot, lugod ginpakianhan ni Jesus si Pedro kung higugmaon bahiya. Mga kabugtuan, usa ini nga paagi nga ginpasaylo ni Jesus si Pedro haniya tulo nga pagdumiri ha iya. Jesus forgive Peter and give him a mission. Jesus gave Peter the chance to undo his 3 denials by asking him 3 times, "Do you love me?" Mga kabugtuan, no matter how many mistakes we've made,
Jesus never give up on us. He invites us to start again. He feeds us with His love. Madanay, dinahay naton kinabuhi, sugad kita kan San Pedro. There are times nga nakakasala kita ngadto sa Dios. There are times nga gindidiwara naton iton Dios. May ada mga panahon nga ginaabandon naton iton Dios. But despite of our failures, God will always find us and give us another chance. Kay nadiri iton Dios nga mahirarayo kita haiya. Ginpapasaylo lagi hapon kita iton Dios. Ginbibindisyonan lagi hapon kita iton Dios. Ginkakaluuyan lagi hapon kita iton Dios. Ngan kinakarawat lagi hapon kita iton Dios. God doesn't give up on us. He patiently waits, offering forgiveness, restoration, and a new beginning. No matter how far we've gone, His arms are still open. So don't be afraid to start again. Mga kabugtuan, let God write your story not from your worst mistake, but from His never-ending grace. Because Jesus forgives and restores. Mga kabugtuan ko dida kini sa Kristo, duha nga butang ito ang mensahe nga ginpapaabot ha aten nga nga adlaw. Siyahan, Jesus provides and guides in our life. Kaduha, Jesus forgives and restores our life. Amen.